Oyilunga lomkhonto wesizwe ucele amanye amalungu omkhonto wesizwe ukuthi angangadidiseki ngey'nkulumo ey'shiwo abantu emaceleni ngoba lezo y'nkulumo i-most yazo zizodestroya umkhonto wesizwe. Ube seyenza nesampula ngenkulumo kaThabo Mbeki eyokuthi ethi uPresident Jacob Zuma ube-apartheid spy. Commanders morning. Ankele lana ngithi angisondele kancane la ngale ndaba kaThabo Mbeki le ukuthi athi hey uncamalala bekade aspy. Uma singabheka kahle ngaso sonke isikhathi uma kunendaba eserious esiphezulu kwayo beza nestory nyana nje kwescam lokuvela esayidini kwepropaganda ukuthi kuyekwe le ndaba eserious lokukhulunywa ngayo. La besiphezulu kweland la kukhulunywa indaba yeland nalabantu laba bahambe bayale eAmerica kuTrump bathi bathathelwa amafamu baphinda bayabobuthana lapha bathi bayabonga uTrump kuloko akwenzile ukuthi asisanction la yelo eSouth Africa. Sengithi hayi angisondele nje kancane ngithi bantu bakithi into lezi ziza nabo Thabo Mbeki singasazi entertain sidlulile isikhathi saloko ukudisturb nje thina la siyaphambili la sihamba noNcamalala la uNcamalala uneqembu lakhe iMK siyasebenza la siyaphambili konke lokwezinkulumonyana lokuvela eceleni kuzana boMbeki hayi isikhathi sako siphelile akusena umuntu osazaphinda asazophinda i-entertain le yanto leya. iMK party is the official opposition party in parliament. iMK party and iyenza kahle every day igain ama member amasha so asiqhubekeni siphambili la kule ndaba yeland laba bantu laba sibabambe kahle ngomsila yonke lento le bahlala bayikhuluma bathusela bathini omunye nomunye sewuyabona manje ukuthi yonke lento le yabe bathusela ayisebenza ayikho futhi into le bathembe yona if kunento le bayithembile why bangasebenzisi yona manje bagijima baya ku Donald Trump. Sonke lesikhathi bebangakhulumi ngoDonald Trump bekuno Biden lapha abazange bakhuluma manje bathi hey uTrump vele thina la eSouth Africa angeke aze asithande. iCase eSouth Africa enkulu ukujoyina iBRICS and ushilo ngomlomo wakhe uTrump akafihli ukuthi wonke lamazwe ku-BRICS ngoba afuna ukubulala iAmerican dollar uzowa sanctiona wonke uyikhulumele lento leyo before and iSouth Africa angeke futhi iphume ku-BRICS and iSouth Africa ku-BRICS ifakwe uNcamalala. So lokho ukuthi uTrump uzosithini kungathusi umuntu nalaba bayelapha kuyo sebamane baya nje akunanto ngoba vele ukuthi yena uzosanctiona besikwazi ngendaba yokukhonka uTrump nimzwile akhuluma ngabo lo boCanada boGreenland ukuthi uyazifuna zonke lezo ndawo into le ingahlala yenze ukuthi iSouth Africa angayifuni yini lokho ukuthi athi laba baye lapha laba bamhlophe ayobabeka kuma refugees phela laba abamhlophe laba singabheki yona le AfriForum yakhona yona bonke laba iDA AWB bonke laba bantwana be-National Party kufana nathi ANC MK sonke siphuma ngaphansi kwabo babo Oliver Tambo bobabo Albert Luthuli nabo laba boma DA bo AfriForum labo bantwana bakaBoda bantwana bakaFoster bantwana bakaFerwood. So into e1 ningathi uma kukhulunywa nibheke ukuthi hayi iAfriForum lena yini iDA le into e1 lento leni lethi bathi mfethu wena vala ngalapho nawe iyanga lapho nathi sizobamba la. So nathi kungako uNcamalala athi ilo iANC ngeke ayilahle and ukhuluma futhi aqinisile labantu laba basele lapha ku ANC abakaze bakhulume no babo Albert Luthuli nenkosi uAlbert Luthuli abamazi uOliver Tambo bathi wabuza uma uCyril abambe iumbrella ukuthi
ubani lo muntu lo we-umbrella kubuza ubaba u-Oliver Tambo. So lowo mbuzo lowo unisa lapha ekutheni u-Oliver Tambo bangamazi kuCyril. Wamangala ukuthi ubani manje lo. So bantu bakithi singakhohliseki. Indaba yeland yiyo nje kuphela lesihlezi phezu kwayo noNcamalala wethu. Uye yedwa osele uye yedwa uphuma ezandleni zabo Moses Mabhida, zabo baba Moses Mabhida. Thina singaphansi kwaNcamalala, uNcamalala ongaphansi kwabo baba Moses Mabhida, bobaba Oliver Tambo. So indaba yeland kulaba bangazwisisi kahle iland uma sikhuluma ngeland, uHelen Zille agijimena athi ya thina sifuna ama property yabo, sifuna ukuthatha ama property yabo. Ngicela nizwisise la. I-property nefama neland zihlukile lezi zinto lezi, akusinto eyi-one. I-property ile iyakhwa phezu kweland, ilento lezi bazakhile la phezu komhlaba, ama-property yabo ngeke bathathelwe izindlo zabo, ngeke bathathelwe futhi namafema abo, ngeke kuthathwe lokho. Amafama, ifama iplaza indawo le kulinywa, la kulinywa khona ukudla, kukhuliswe futhi nezinkomo, ifama leyo. Se iland ilele ukuthi bafike bafaka nje uqingo lapha, bafaka idradi, akunanto lebayenzile, abakahlanyela ilutho, akunani lamatshala lapha nalezintaba nalezihlahla konke kudalwe uNkulunkulu. Bona bathi ama property yabo bafuna ukuthengisa lento lezo lezi ukuthi zizihlalele lapha. Umuntu ufike wafaka nje idradi, afaka idradi, athathe ama hectare awanya sabekayo ayi1, athi indawo yakhe ugovernment uma ufuna kwakhela abantu kufuneka ayothenga kuye. Lo muntu loyo losho lento leyo, obomkhulu wakhe bafikela ngezikebha, yena bangekho futhi. Lekhathi bafika la babulala amakhosi bathi lelizwe labo, yena bangekho laba labamhlophe laba bakhona manje, laba babhongoza nala masimu lawo lamahlathi lawa bebangekho, abazi lutho. So nathi ngeke sithule nje sigoqe izandla sithi in the name of the God of what. Hoyo ngeke siyenze lento leyo. Sifanele siphakame sithole umhlaba wethu. Akukho umuntu ozosuka kuphi ezela azosinika umhlaba thina, sifanele sisukume sithole umhlaba wethu. So singathuselwa yilabantu manje, sibabambe kahle ngomsila, asisayeki. So umbheki umaza ngezitori athi zipayi nani noma ngabe ubani ozana inkulumo athi nini, asingeni, siphezu kwabo, phezu kweland, sibabambe ngomsila. Into lebe bathembe yona ayikho, bebathusela. Ngikhumbula ngalesikhathi eParliament ubaba uNcamalala aveza reyisa yona le ndaba yomhlaba, uGrunewald waphakama lapha wathusela athi ya kuzoba ne-civil war. U-Secretary General uFloyd Shivambu waphakama wamphendula lapha eParliament, bebathusela. Manje wayebagijime bayele eAmerica, and bona imvelaphi yabo ababuye eAmerica, babuye eEurope. Niyayibona ukuthi abasazi ukuthi babambephi bashiyephi. So comrades, kahleni moya phansi, asiqhubekeni njengendlela, bathi mayihlale phansi ibamba umthetho, ekugcineni sizothola umhlaba wethu. Ngiyabonga Commander.